I pozdrav svima i dobrodošli na epizodu Brawl Stars. Danas imamo program Brawl Stars. Nova epizoda. Danas ću potrupiti Old Brota i Endera jer ih nisam potrupio od to je bilo. Ali zato idemo ovdje potrupiti sve ove narode, to jest nove evente. A onda idemo znači na shop, ali da ljudi, pogledajte što piše, znači donacije za vozići, ako imate vremena donirajte. Idemo prvo potrupiti, ajmo Endera, pa onda Old Brota. Skin, to je to, ja. Idemo sad Endera onda potrupiti. Evo, Ender, imam sve sad defibrolere, dobro je. I sad Old Brota. Ovdje ćemo kupiti isto, malo smo izrupiti novi Menita skupa. Tu možda Dynamite ću uzeti od, to je Santa Mitra. Ovdje dalje mi je sve skupo, ali možda El Rudo Primo, on je na popustu. Da ću njeno uzeti. Zašto ne mislim popusti, pa onda treba ne uzeti. Ovo je drugi put da je na popustu, to se ja sjećam, da sam na vidio jednom. I idemo uzeti Santa Mitra. A možda da ovi su svi za jedan manje. Ništa, uzet ću Santa Mitra, da. Santa Mitra je dosta dobar, njena sad imam i kolekciji. A idemo sad, vidite, Dynamite našeg, upgradat ćemo na level, koliko može ići. Ja možda level 5, zato što ne želim da... dobro je da ređete, ide to da idemo još upgrade i level 8. Ako možemo... Evo, oslobodio se ređet, ovo se njeno ređeti. A level 7 je dosta, neću se trošiti pare i idemo igrati ovu heist mapu. Pošto, zašto ne, ta heist mapa je dosta dobra za Dynamite. Moram baciti samo bombe na njih i to je to. Ajme, odmah su nas ubili, pa ja ne mogu vjerovati ovo. Ajde reći, da, mi smo ovdje populi. Pa ja ne vjerujem. Ja ne vjerujem. Ajme, još jednu. Repcam 2020, stolica ti, šta je bilo? Pic. Scenu ću uneredit, nikad rap neće izbjedit. Kada legende nestanu, mi ćemo ih naslijedit. Rime vas mogu povrijedit, znaj da probijaju čelik. Tekst je velik, znaj da želim radit sve na svakoj ženi. Kad pelim, popije se, dobijem sve. Bit okine se, stikalica, stil lomi trese. Podigne se, cijela škvadra, a noge samo se baci u rime. Klima se glava gore dole, stil iz noćne more. Partijana sve do zore, bacaju se fore. Na licu iskaču bore, kad hejteri govore, poruka je ignore. Problemi se stvore, ali bez šore smo gore. Ostanem bez kontrole, pa vas repetiram rimama. I budi svjestan ak si loš da nećeš imat miran san. Ponovite gradivo veliko kod dinara, al zvučite mi lošije nego djeca s linama. Samo stoleti mi shady, niko drugi tu ne vredi. Drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi rap. Samo stoleti mi shady, odmah nastaju problemi. Drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi
chain, baci zen, I can't believe, 100 letin, pobjeda vin, 22 mi je pin, ulažem molim, ničeg se ne bojim, sudbinu krojim, sretan šta postojim, Italija, Fabri, Fibra, Abrakadabra, Ibra, flow, igra, rap, cigla, Kristijanova, bicikla, 1-2, 1-2, šekiram ovaj mic, knockout, Tyson Mike, opali nam taj like, Jumbus kanal, YouTube, televizor, inspiracija, izvor, Eminem, Shady, prizor, 1-2, 1-2, opet mic check, provjerava opere kao kolera, ko podera na koljena, skupina luđaka, koja je neubrojena, titula je moja, samo što još nije ni osvojena, da, Slim Shady je sada ustao, prošle godine priznajem da malo sam popuštao. Samo stoleti mi Shady, niko drugi tu ne vredi, drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi rap. Samo stoleti mi Shady, odmah nastaju problemi, drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi rap. U Americi sam Eminem, a na Balkanu Frankie, da bosanski je rap camp, tim bi bio Edin. Ovako stole, ima me, Jumbus kanal, snima me, 24 sata, naslovnica, štima sve. Reperi me poznaju pa me žele disat, predajem vam mikrofon za prašinu obrisat. Za malu sam ti spikica, ovo nije šala, pitao sam ju danas, kaže opet bi mi dala. Kamere me traže sada tamo gdje su gaže, ovi reperi za mene čiste su blamaže. Ko to od vas kaže da je bolji nego spika? Nitko, gotova je igra. Samo stoleti mi Shady, niko drugi tu ne vredi, drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi rap. Samo stoleti mi Shady, odmah nastaju problemi, drugi ostali u sjeni, zato uzmi predah sjedni. Slušaj kako zvuči danas pravi rap, pravi rap, pravi rap. Stino Zabroča. Ovo je od su. Imamo Edona. Prvo ćemo igrati sa Bročom.
Showdown. Ja volim igrat solo. Dobro, prodio sam je opet. Dobro, pa sam full. Gdje je ono? A tu je dolje. Što tu? Ošao je već, tu je ne... Šta sam ja sad igrao? Šta je ovaj legend? A, da ima ledge, da ima veći radius. Ja mislim da sam imao jump, ili... Otivo mislim je. Mislim da ima veći radius. Ja mislim da ja isto imam damage. Imam quest. Napiću sam damage. Okej, možda ne. To je zelo možda. Ne, više neđe to. Dobro. Tu ne znam. Ne, tu je 8-bit i Rosa još. Tu je Rosa. Je. Da, tamo je Rosa. Ne, ja sam ne. Možda sam se trebao povući. Preko 200. Vidim da ima 415 kilova za solo showdown, a to moramo boriti. Ne može ostati tako. Ok, to je još El Prima. Ne stoje. Mislim da bar nisam vidio sad. Tu je on. Nisam borili protiv ovog. Kako se zove lik? Protiv Mortisa. To je Saint. To je jako lik. Oj, meni! Ovo je zadnji put, jer sad ne uspijem ja dobiti trofeje. Pa ja dao sam iđu odmah. Ja sljedeću, onda sam jednu sa Edramom i to je to. Otišao ima još jedan, ja sam mislim da će biti možda tu.
mi 600 dođu na meniju. 3 pomagane, mislim, dobro. Rasimiru, ne može ovo tako. Rasimiru gotovo je. Ja Rasimiru osim što idem s Elenom. I to je to. To je to, level power 4. Solo showdown, fura, idemo na 10 trofeja odmah na početku sad. Ajmo probat onda mi prvi. Rekli sam cijeli kantor odmah kao ima da ima ono sve nešto jako. Latest. Dobro. Mislim da se puni da ide to. 10, to je to, ja sam pobjedio već. Kao ono plaće. Opa. A, ne mogu skočiti. To je to. Ali ljudi, ja to nije gotovo. Odlučio sam otvoriti ove čestove i on dosta. Taman 8. To je malo više od 8. Ali odlučio sam vidjeti još jedan game. I to ovaj mod 1 plus vs 1. To jest 1 plus 1 plus 1 vs 1 plus 1 vs 1. Kako ti više zove? Ali ja sam tu. Ne mogu razbiti ovo. Vidi. Prvo ne to tu. Prvo gore već. Ajde, ne vidimo sad kupiti lekcije ovu. Ne, sputni tu dole. I tu ću proći. Eći, to je to. Daj spod. To je to. Bliži. Dobro, ljudi, mi smo pobjedili. To se ne moram brinuti. His name is Life Victoria's Sword. Ali želim ja jednu modelu no. Mislim, sad sam rekao da ću jednu inuš da imam. S Edgarom, ali ajde. Pošto već. Vodimo zašto ne odustanem. To. Ajme, tak mi po... je jako loše. Šutni je. Šta radi žene?
ajme, traži su ovi ljudi tr glupi. Pa to ne možeš ono, ajme. Šuti me, ajme. Šta se tu? Mislim da je imalo, znači meni se pušće, ja to mogu. Ne, to smije mi. Znači ovo ne može ni da si ono car. Kad ovi ajme, može si mi doti loptu, već to oče da je 36, 4. Udaraj. Tako. Pucaj. What the fuck? Aktivirao sam, kako se to zove? Trič. Je bio je 3 da. Tričak. Opet isto stvar, sve isto. Lik je probio, zašto? Jeben, ja idem sa... Idem sa istim ljudima. To jest, ovaj brak isto. To sam sam isto, ne se sviramo. Ne, šta sam se delao? To se odbije. Ja bih vjerao da se odbila lopa, ali dobro. Ne znam kako nisim redovima, ja moram mirati. I ne malo s različitim redovima. Malo s različitim redovima se mora igrati. A bude isti izraz mi dire. Isu, išto dobro. Bude opet isto to. Dobro, jedan paspom. Dobro, pušno manje. Udaraj. Ništa to. Ne sjećam se da pitam. Aj, ne, tu su. Pucaj. I ne možem ništa uzeti. Sam sam, ajme. Malo posle, oni... U tempa se ne vidiš da ne možemo dobiti. Jer smo ime 1-1. Dobro je, ljudi. To je to. Ja ne mogu stvarno više igrat. I otvorit ću sve ove stvari.
Ok, ne znam, moru prvo pare. Moru, to je super. Najedrana. Ovo ću upgrade sad. Gemovi. Sad vidimo upgrade na Edrana. Power 5. Dobro. I otvaramo ovih, ima 5 komada, ima 5, ja mislim da je. Dobro. Ima skin za Edrana. Mislim da ne. Ok, ništa. Ja mislim se ponada. Ništa, daj mi 7 itema sad. 3 itema. Jedini niš nisam dobio. Nema veze. Nema ljudi veze što nisam niš dobio. Odirio sam Edrana konačno, eto. Hvala vam što ste gledali video. A želim da još jednom vidimo sličom na taj lijep pozdrav i bol. Ovo video sam baš odužio. Znači, došli sam do Payton koji je bio. Što je jako kažemo. Znači, dobro vidi, ja sam prvi gol dao. Ne znam, se nije vidio na pomeni, a sam ga dao.